naatugol ɓen haray ɓe ɗaɓɓitu programme no ɓe naatira. Haray gooto kala si o naati ga ɓe okkupa micro makko koddu fuɗɗoɗo 29 o. Amma non mo tawata na on koddu jogii haray o ala important par ce que o wawata yiide haray karam koyen tafaddal masku. Assalamu aleykum warahmatullahi. Wa aleykum salam. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa salatan wa salam ala nabiyya ba'da. Yetti Allah subhanahu wa ta'ala kisal haray ɗe wi'a kañum jentotoɓe wonɓen e jentade ko saɗi maɓɓe ko tooli e ndeɗo jonde meɗen. Haray jonde nden ko fi andintingol fi kaɗo diina ko Allah subhanahu wa ta'ala tagi en fi muɗum. Nde tawno neɗɗo himo wawi wadde métier e métieji tawa ko o fandi e waɗugol ɗum ko fiyo diina makko ka moƴƴu. Honno ɗum wonirta si tawi o waɗi anniye makko on ko woni e faggade ko fiyo o ñaamu o heɓa doole fiyo rew Allah, ko fiyo o ɓorno o surro fiyo heɓano rewire Allah. Si tawi moƴƴi tawi ko o jokki kon fuu o waɗi anniye makko ko o jokkiri ɗum ko fiyo dina ka moƴƴu, haray inchallah subhanahu wa ta'ala o ala e yangade mere. Haray ko ɗum waɗi ndeɗo jonde meɗen enen kadi ko faandi ɗen e mayre ko fiyo diina meɗen ka moƴƴu, fiyo diina goto kala e wonɓe ɓen e jentade e oɗo radio ko fiyo diina maɓɓe ka moƴƴu. Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko sar'ini ngol andintingol ɗo. O yamiri nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, nelaɗo waɗi e yamiri sahaba en waɗi ɗum jaɓodira ha hewti en zaman mo wonɗen ɗo. ɗum ko kontinay ɗum ha ñandargal ngal dari. Julɗo wo julɗo nokku wo ka o woni, si o andintintake fi ka diina makko ɗo o yana e palje, o yejjitay, o faayay. Nde tawno ɗum ɗo no jokkodire bani adama yagal ngal, haray ko ɗum waɗi andintingol ngol e andintinede on no mari nafoore mawde e nder kaɗo diina meɗen. Haray ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala seedanoma gotan kako makko ngun, seedo o mo nuli e meɗen nelaɗo meɗen Muhammad bun Abdillah o ko jiyaɗo makko wona kafidiɗo makko, ko nulaɗo makko mo o suɓi o nuli e meɗen. Miɗo toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo o juulu e nelaɗo e ɓeyngude maɓɓe nden e sahabaɓe maɓɓe ɓen e dow kala jaɓuɗo jokkude peewal maɓɓe ngal ha ñandengal ngal dari. Haray inchallah subhanahu wa ta'ala no fuɗɗorno ɗen ka jonde aranere fi sabuji wonay ɗi ha Allah yaafo neɗɗo bakkatuji makko ɗin ko ɗum fuɗɗorno ɗen ka jonde men aranere hande kadi ko ɗum wonɗen e tokkade e muɗum. En yewtino nden ñande wondema sabu ɓurɗo mawnude on ko wonta ha Allah yaafo bakkatu neɗɗo ko tuubugol ngol. nin so yafanomo Allah yafoto, sabu Allah subhanahu wa ta'ala himo yaafo, himo yiɗi yaafagol
himo yiɗi jiyaɗo makko tuubowo rutto e makko on kanko Allah subhanahu wa ta'ala. woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki jemma fo jemma si hiiri Allah no fonti juuɗe makko ɗen fii jaɓma noddugol mo toroɗamo yaafuye. ɗin ɗon ɗiɗi kala wo ko newi waggol haray wonay sabu bakka to yaafe. siɗa wujjuno goɗɗo a wi yo yaafoma a qirritike a wujjinomo o yaafi kellanni, sa ƴetti a jonnitimo o jaɓyilanni, Allah yaafantomo bakkatuji makko ɗi. haray no ton kuuɗeji kadi huweteɗi tawata so onti huwi ɗin ɗon Allah yaafantomo bakkatu makko on. kono hande e yahay e konnguɗi tawa koko wowlete. en andi golle ɗen fof ko ɓuri welde fii koko wowlete kon. ala dewal welngal fii e nder dewe diina ɗen fof ko hewtiti dewe tawɗe ɗen ko dewe konngol yankoje. sabu ɗon haɗatama nangugol golle, hiɗa wawi wowlude ɗe gollude, hiɗa wawi wowlude hiɗa yaade, hiɗa wawi wowlude ɗa jooɗi, hiɗa wawi wowlude ɗa waali. haray ɗiɗo konnguɗi hiɗi ɗuuɗi en jantoto yoga e majji ɓay haray ɗen geli fewndo sa'i mo wonɗen on ko sa'i hawjere. si juuti naamo kala hettoto jentagol ko juuti kon. ele hiɗe yiɗi tawa siɓɓe julɓe ɓen fuu mo kala wawa heɓude tanhu muɗum jentagol ko wona e yewtede ɗo kon. inchallah si tawi woni ko sawaba o jaɓa, si faljere noon mum kadi o ɓangina faljere nden ɗo e jama o rondade ɗo yaade e muɗum ɓe soñjo sakuɗo ɗum on kadi heɓa soñja. e haray ɗiɗo konnguɗi arano majji on ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala neɗɗo wowluɗo saanga nde o noddinowo on no noddina. yani si a jentike noddinowo on eɗen andi ka sari'a no sar'ina wonande julɗo fof julɗo. sa nani salli no noddinde, so wi allahu akbar wi'a ɗum, so wi ashhadu an la ilaha illallah wi'a ɗum, so wi ashhadu anna muhammadan rasulullah wi'a ɗum, so wi hayya ala lsolati wi'a la hawla wala quwata illa billah, so wi hayya ala lfalah wi'a la hawla wala quwata illa billah, so wi allahu akbar wi'a ɗum, so wi la ilaha illallah wi'a ɗum. ɓaawo ɗum ɓe maaki so a wowli ɗum ɗo ha a gayni, bi mana a ñembini noddinowo on ha o gayni noddinde. ɓaawo noddinanu ɗum ɗon a wi'i ɗi konnguɗi ɗo: la ilaha illallah wa ana ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiya. ɓe maaki si tawi neɗɗo on wowliɗi konnguɗi ɗo gafara allahu lahu zunubahu. hadise on ko fillimo ko imam muslim ka deftere makko sahih muslim. haray ɗiɗo konnguɗi ɗi ƴettata minitaji hayɗiɗi timmuɗi. wi'ugol wa ana ashhadu an la ilaha illallah, min miɗo seedi wondema reweteɗo ala hay gooto siwana allah subhanahu wa ta'ala. ala reweteɗo siwana allah, miɗo seedi o ala kafidiɗo kanko allah ko o gooto bet. miɗo seedi muhammadu ko jiyaɗo makko, yani ko jeeyaɗo. jiyaɗo bi mana ko jeeyaɗo, ko kanko jeymo, woni konngol jiyaɗo. woɓɓe goo mettinay konngol ngol
ko angal nangol pular sinna ɗon si a wiyama jiyaɗo ɗo noon si woni o jeeyaka hara eɗen anndi ko hombo woni mo alaa ko weli alaa ko foti tuma nde neɗɗo wi'a ko jeeyaɗo Allah ko Allah jeeyimo idan seedoɗa Muhammad ko jeeyaɗo Allah ko nulaaɗo makko ko Allah jeeyimo ko Allah woni kurkanade ko Allah woni ko nulimo watta ɗon honɗum mi weltori ko tawi konko Allah woni joomi am raditu billahi rabban mi weltori ko tawi konko Allah woni joomi am wa bil islami dinan mi weltori ko tawi konko islam woni diina an kam wa bi muhammad alayhi wa sallam nabiya mi weltori ko tawi kon annabajo nulaaɗo e an on ko o woni ñentinteɗo an on idan haray ɗiɗo konnguɗi sen daari ma'ana majji on en taway ma'ana on no luggi seedagol ala rewteɗo suna Allah seedo Allah ko gooto seedo Muhammadu ko jiyaɗo makko ko nulaaɗo makko weltora ko tawi kon ko Allah woni joomi mum weltora ko tawata kon ko islamu woni diina mum weltora ko tawata kon ko Muhammadu woni nulaaɗo mum ñentinteɗo on ɗi konnguɗi ɗo hiɗi tindini ko tiiɗi idan ɓe maaki si julɗo on wowli ɗi tumande o nani noddinaɗo noddinɗo woni ko fana woni ko geeƴe ka wonɗa ɗon woni a feƴƴe woni sa nani noddinowo no noddina woli ɗiɗo konnguɗi nelaɗo maaki sabu wowlugol ma ɗi konnguɗi ɗo allahu subhanahu wa ta'ala yafantoma bakkatuji maɗi e o hadis ɗo nelaɗo ma kaali ɗo bakkatuji jenima to sooki ɓe ma kaali ɗo bakkatuji feƴƴuɗi ma fewndiɗi ko ɓe maaki ko bakkatu kono noon hiɗen geli aya alqur'ana no ari allah subhanahu wa ta'ala wi in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukum sayyi'atikum si on tir bakkatuji jeni ko haɗa ɗon kon min yafanto on tosoki moɗon ɗin idan haray neɗɗo on naayo o duumo e hoore bakkatuji ɗin o hoore tun kadi awa si o wowli ɗum ɗo ko o jokki o ko jokki haɗa o nangitiroytaki hannde kadi bal ko yo accu waɗa ɗum ɗo o accane ko yo o waɗu ko yamira kon o waɗa ɗum ɗo o yoɓe moƴƴere wona yo o feŋo e hoore boneji ɗin o haɓɓo awa ɓay o naniri ni fante awa hannde kadi o ala tuubude e yargol beere o ala accude zina o ala accude fenande o ala accude ñoore kala bonnere ko faala o bonnay awa kanko o nanimo wowli ɗi konnguɗi ɗo ɓaawa noddinade nodduɗo haray hannde kadi o yafante bakkatuji makko ɗin ko waɗi ko attorɗen tuubuye on koye neɗɗo on anndu ko tuubuɗo ruttiɗo e Allah subhanahu wa ta'ala ninsuɗo bonnereji mum yawtuɗi fiɓuɗo wattata bonnere sina hara Allah o foola ko o ɗo wonɗen e yewtude fi muɗum wona neɗɗo dundarankejo jokkuɗo weeli foti sikki wondema ɗayna e Allah Allah wawatamo hollude ƴoyre wawatamo hiilude wawatamo ɗaynude idan ɗin mun ɗum e konnguɗi ɗi tawata ɗin si neɗɗo wowli Allah yafatamo bakkatuji ɗin ɗum woni sabu ɗimmo on ma wi en sabu tammo on ñanden e jonde men nden nde ñande kon sabu ɗon tuwonno fi tuubugol rutto e Allah sabu ɗimmo on ko ɗi konnguɗi ɗi wolduɗen ɗo joni sabu tammo on e sabuji yafanede bakkatu nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si a ari ka juulugol julde jama a darike ɓaawo almami o jangi fatiha ha o wi'i wala dolin o wi'i amin an kadi ko yawi amin ɓe ɓanginani e wondema si almami on almini malaikaɓe seediɓe nden julde ɓen tawaɓe ɗon ɓen ɓe wiyay amin
ɓe maaki noon si tawi an ɓaawojo juulowo ɓaawo almami a wi'i amina ɓaawo almami on timmini fatiha ngol ammingol ma ɗon hawrodiri e amminadu malaika ɓen ɗum ɗo wona sabu allah yaafo bakkatuji maɗa ɗin ɗum kadi ko hadis nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam selluɗo wonɗo e ka boukhari e ka muslim ko hadis muttafaqun alayh wondema juulowo ɓaawo almami si almami timmini fatiha on e ammini malaika ɓen amminayi an ɓaawo jon kadi ko yawi amin ɓe si amminadu maɗa ndun hawrodiri e amminadu malaika ɓen allah yaafoto bakkatuji maɗa ɗin ɗum ɗo ko hunde nde tawata wona mettude fi kono noon ko si tawi jommum no haqqili si tawi himo andi so waɗi ɗum heɓe baraji tawa kadi mo waɗire ɗum fiyo heɓu baraji ɓay ɗen geli no woodi yimɓe naata ɓe e julde ɓe wayrayno kaɓe wi allahu akbar ɓe fuɗɗi ɗon haqqille maɓɓe ɗe yalta hande kadi e yiilagol e ayɗe aduna miijagol feƴƴunoɗi maɓɓe miijagol fewdiɗi maɓɓe miijagol andeji maɓɓe aroyoji ko honno ɗi gasirta ma yaasi wona hande kadi miijagol ko honɗum jabbo neɗɗo on ko ɗum o lontinta subbum hinaduji ɗin ko ɗum o lontinta jande makko nde alqur'ana on ha o tawa julde makko ndin fuu ala ko haqqili ala ko wattanila e muɗum neɗɗo juuluɗo sigani ɗen andi haray o mara e julde makko nden hay hunde ko so tawi on himo jentade andata fewndode kede almami timmini fatiha o ammina allah alminadu makko ndun hawrodiray e amminadu malaika ɓen sabu tammo o ko wi'ugol la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam hiɓe maaki e hadis ma ala al ardi ahadun yaqul la ilaha illa allah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah illa kuffirat anhu khatayahu walaw kanat mislu zabadi albahr ko filli hadis on ko imamu ahmad e imamu tirmidi e cheikh albani wi hadis on ko hadis hasan idan wolgol ɗiɗo konguɗi kadi no jeeya e ko wonta sabu ha allah montana neɗɗo bakkatuji makko ɗi nane nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fuu koɓe makiranta en ɗum ɓe suɓa konguɗi ɗi ɓe andi ɗin ɗiɗo no weltina allah si neɗɗo wowliɗi ɓe ɓanginana en ɓe andina en se wowli ɗiɗon heɓa yafanede bakkatu na yafanede bakkatu on tun on teɓe kadi baraji idan gosen goɗa harayno ƴawde goɗano jippade idan so tawi julɗo wi'i la ilaha illa allahu wallahu akbar wala hawla illa billah ɓe maaki si neɗɗo wowli ɗum ndaare nassu hadis on ko ari kon ɓe maaki ma ala al ardi ahadun ma ala al ardi ahadun ala hay ala ka hoore leydi hay e gooto bi maana julɗo fof julɗo wowluɗo ɗi konnguɗi ɗo so tawi woni ko e anniya dewal o wowli ɗi fii yo heɓo yafanede bakkatu fii yo heɓo baraji harana wowlugol tun konngol ngol haqqiltake konngol ngol taskatake so wowli ɗum ɗo allah montiday sabu ɗum bakkatuji makko ɗin ɓe maaki hay siɗi wayi wa nguufo maayo ngon ɗuuɗude walaw kanat mislu e bakkatuji neɗɗo on ɗuuɗiri wono nguufo maayo ngon allah montanemo bakkatuji makko ɗin so woli ɗi konnguɗi ɗo e sabuna yaɓo on ko wiigol subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere wowlugol ɗum ɗo kadi nelaɗo ɓanginani en wondema so tawi julɗo wi'i bimbi subhanallahi wa bihamdi ma o wowli ɗum kiikiiɗe allah montanemo bakkatuji makko ɗi nassu hadis o arini muɗum ɓe maaki e nassu hadise on man qala subhanallahi wa bihamdi fi yawmin 100 marra huttat khatayahu wa in kanat mislu zabadi albahr muttafaqun alayh ɓe maaki si neɗɗo wi'i ñande fo ñande subhanallahi wa bihamdihi hoɓɓitete bakkatuji makko ɗin
haysi ɗi wayi wa nguufo maayo ngon ɗuuɗude. o hadisi ɗo kadi ko Bukhari Muslim fillimo haray ko hadisi selluɗo kin. ngol konngol ɗo wona konngol ɗuuɗugol kono ko konngol mawngol. ko honɗum waɗi se wattani yila subhanallahi wa bihamdi ma wi'gol subhanallahi al azim ko konngol raɓɓiɗugol ka ɗengal kono ko mawnugol. ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki kalimatani khafifatani ala lisani saqilatani fi lmisan wa bihamdi subhanallahi al azim ɓe maaki konngolɗi ɗiɗi ka Allah subhanahu wa ta'ala mawnuɗi ɗiɗi wi'ugol subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al azim. idan haray si neɗɗo julɗo wowli ɗum ɗo laabi temedere e nder ñallal Allah montanema bakkatuji makko ɗin haysi ɗi ɗuuɗiri wa nguufo maayo ngon. jonno wattane yila o konngol subhanallahi ɗo iɗen andi ngol ko konngol mawngol ko ngol woɗɗen ka julde meɗen. Allah subhanahu wa ta'ala wi fasabbih bihamdi rabbika al azim fasabbih bihamdi rabbika al azim. subbon hino e inde jomma mawɗo on ka lannode suratul waqi'a fa amma in kana min ashabil yamin fa salamun laka min ashabil yamin wa amma in kana min al mukaththibin ad-dallin fa nuzulun min hamim wa taslitu jahim inna hadha lahuwa haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. nelaɗo maaki ɓay ɗum ɗo tippike waɗe ɗum ka ruku'u, yani so waɗi ruku'u wi'e subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. ka arande suratul a'la subhanahu wa ta'ala wi sabbih isma rabbikal a'la subbun hino e inde joomi ma towuɗo on. idan nelaɗo maaki waɗi ɗum ka sujudu. ɗen andi si neɗɗo waɗi ruku'u ko ngol konngol o wowlata, si o sujji ko ngol konngol o wowlata. suratuji boy ko alqur'ana Allah no humpiti en wondema e tagoreji ɗin fuu no subbon hinanade Allah subhanahu wa ta'ala. nokku go sen daare o wiyey sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard. subbon hinanike Allah e kala konko woni ka kammu e kala ko woni kon ka leydi. tuma goo o adda siqatul mudari yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi l ard. no subbon hinanade Allah dendangal ko woni ka kammu dendangal woni ka leydi. ka suratul isra'i to o ɓanginani e wondema tagoreji ɗin fop leɗɗe ɗen kaaƴe ɗen piiji heddi ɗum fof no subbon hino yetta Allah subhanahu wa ta'ala. o wi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. ala hay hunde ko Allah tagi gon si wona no wiya subhanallahi wa bihamdi kono noon onon ɓiɓɓe adama ɓen on famata subbon hinado ɗi tagoreji, yani ko kammu wiyata subhanallahi wa bihamdi ma ko leydi wiyata subhanallahi wa bihamdi ma ko leɗɗe ma kaaƴe ma pelle ma colli ma kulle watta ɗum onon on famata ɗum kono ɗi fof no wiide ɗum. idan ko an ɓingal adama seytane wurtiki e hoore welsindare e ɓernde maɗa sowon sinema accinema siga ɗi piiji ɗo Allah wa bihamdi ɗum ɗo goɗɗo e tan haɗatamo dawde golle haɗatamo hay hunde. idan ɗum ɗo sikka ka hoore laawol o woni himo wawi wolde ɗum ɗo, sikka ka oto makko woni himo wawi wolde ɗum ɗo, bal haysimo soodude o yeeya himo wawi wolde ɗum ɗo. idan haray wigol subhanallahi wa bihamdina ko satti neɗɗo woli ɗum ɗo. nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam Allah yawtanayi neɗɗo on bakkatuji makko ɗin. e hadis goɗɗo goo ɓe maaki ka ɓanginalngol en ɓural ko woni subhanallahi ɓe maaki a yajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfu hasana yusabbihu llaha mi'a tasbiha fa yaktubu llahu lahu biha alfu hasana wa yahuttu anhu biha alfu khati'a rawahu muslim. ɓe maaki ene goɗɗo e mon ronkay onon faggitade ñande wo ñande wulure alfu hasana wulure moƴƴereji wulure o faggito ɗum o ronkay ɗum ma'ana ɗum ɓe maaki yo onti subbon hino laabi temedere yusabbihu llaha mi'an tasbiha o subbon hino no Allah subbon hino naji temedere. sa wi subhanallahi wa bihamdihi laabi temedere a windante baraji wulure montaneɗa bakkatu wulure. ndaari ɓural ngal julɗo woni e welsindade
ndaari ɓural ngal julɗo woni hawkude wiugol ɗum ɗo heɓa baraji wulure heɓa bakkatu wulure montaɗi moodi si a waɗi ɗum ɗo haray si ɗum ɗo ronkima montande bakkatu ñallal ma ngal haray moodi ɗaɗɗuɗi bakkatuye sinna ɗum bakkatu wulure wala heɓude idan ɗum ɗo woni ɗimmon ko ɓe maaki kon sengo ngol ɗo konngol hono noon kañum kadi ɓe maaki kamɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ñande goo wonande seydna ali radiallahu anhu ɓe maaki ala uallimuka kalimatin ida qultahunna غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني بماك كم بن الله صلى الله عليه وسلم بصفة يوتا أو وندي مابbe tedduɗo سيدنا علي رضي الله عنه ñandego ɓe maaki mi accatami yeetoma konguɗi so a wuuli ɗin ɗon allah yafantoma si allah yafanike ma haray ala ko heɓali idan ɓe maaki yo wuulɗi konguɗi ɗin wuulɗen ɗo jooni la ilaha illa allahu alaliyu alazim la ilaha illa allahu alhakimu alkarim la ilaha illa allah subhanallahi rabbi samawati sab'i wa rabbul arshi alazim alhamdulillahi rabbil alamin ɓe maake sa woliɗi allah yafantoma idan oɗo woni sabu sabu jowaɓa on sabuji ɗi waɗe ɗin ha allah subhanahu wa ta'ala yafano neɗɗo bakkatuji makko ɗi no jeeya e muɗum kadi wi'ugol subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa allah allahu akbar o andi oɗo yo ɓawto no nandi kono no serti o yaɓawto ɓe maaki si on tigi wi'i subhanallahi wa bihamdihi ɗon ko feere oya ɓe maaki si neɗɗo wi'i la ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah ɗo ko subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sabu maako nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo maaki inna subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفذ الخطايا كما تنفذ الشجرة ورقها بما ويقول إيكم قل له ويقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر بما دون فتا إتا بكاتو جنة ونو لقل سهندو وفي نساكر تكاكي مجردي idan jaka ɗum ɗo ko nafoore bani adama molanande nde tawata julɗo on no haani duumade e hoore muɗum inchallah subhanahu wa ta'ala ɓay heeray ko foduɗen ko seeɗa watten fiyo jama julɓe ɓen heɓu nafoore en arta inchallah yontere hannde kadi e leere men o ɗo 20h30 inchallah continen ɗi asbabul magfirati ɗo hiɗi heddi konnguɗi ɗin no heddi allah yafan neɗɗo bakkatuji makko ɗin toriki allah subhanahu wa ta'ala yo allah yafano en bakkatuji meɗen ɗin yo allah arsuku en gollugol golleji e wowlugol konnguɗi wonani sabu ha allah yafo bakkatuji meɗen ɗin allah dandu en yaltugol ka hoore leydi ɗo tawa hiɗen wondi e bakkatu sabu hiɗen andi pellet neɗɗo si walike fure yimɓe ɓen fuusimoɓe ke hoore makko koɓe mari koɓe wiya ko allah yaafomo jaka noon so tawi on tigi waɗi fiyo allah yaafomo adi ɗon hewtude yimɓe ɓen adi kadi watti ɗum ɗon ɗon haray tanmi si neɗɗo ari yamla yiite bakkatu janna isan lorɗa ɓani aduna ɗo ko bakkatuji makko ɗi isan kala ngal neɗɗo o rewi fiyo o daɗo faggitagol bakkatu kala ngal o rewi ɓawonde o faggi bakkatu fiyo bakkatuji makko ɗi yaafe haara ɗum ko hananimo noon haara inchallah nder so ɗo hiɗen hiwro kala siɓɓe meɗen accuɓe tammuɗum e jenti en e nde ɗo yewtere inchallahu haara ɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli haara yo allah jaɓan en o yafano en aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim jazakumullahu khairal jaza aray mi weltani ke o fota aray toɓɓe ɗe addan ɗon en ɗo ɗen e weltoriɗe fota e torije jama on kadi maanditagol ɗe e to kadi rewto
jento jentito ha wawa famude nde wawa famude nafoore ko mako ɗon e nder majje kon ko tawata ɗum ɗo umma ɗum ɓe suuti ɗum ɗo fof ɓanginani en ɗum ɗo fi yo wow feññinande en ɗum ɗo ɗo hannde tawa ɗum ɗo ko nafoore anna e lahara woda ni jama on fota weltino yo wakkilo jokka laawol ngol no ngol hoccori noon allah hocca arsike maɓɓe on hocca nafooreji ɗin waɗana ɓe baraka e ko ɓe jokki wo e ko ɓe jokki e moƴƴere danda ɓe gata e kasara haray musidɓe julɓe nene gotoɓe wonɓe ka page facebook ɗoɗe ka laawol kisal e wonɓe ɗoɗe ka l'islam sans frontiére e ka radio l'islam sans frontiére on fof o weltanama on jarnama haray natuɓe ga ɓe weltanike ɓe yoɓe yaññangen programme on jama wawa humbitade fiyo radio ɗo kadi oɗo kadi no ɓannande en nafoore molanade o wonani en ƴangal fiyo jama wawa heɓude nafoore e diina muɗum kam e gurdam muɗum ɗan e ɓawa gurdam muɗum ɗan fof kadi ko nafoore woni muɗum haray wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin